Gdje smo? Što? Mreža? Što je to? Može li me netko čuti? Oh, zaključani smo na pozornici. Što? Nećeš uspjeti. To su ključevi. Smiri se. Što je to? Ne znam. Povucimo ih. Srijeda, ti ćeš biti prva. Ti si kukavica. U redu. Wow. Skittles. Mrzim Skittles. Presvijetle su. Zbog njih mi trepću oči. A u čemu je stvar s tobom? Nisi dosegao. To su moje ružičaste kockice. Spremna sam sjesti na pozornicu. Saberite se. Moramo izaći. Povuci uže. Moja omiljena čokolada. Fuj, odvratno. To su zemljani crvi. Grozno je. I mrzim to. Fuj, odvratno je. Ima ih toliko. Kad su me spasili? I to. Ne paničari. To su samo crvi. Ne rade ništa. Nešto ti je u kosi. A ovdje je ključ. Super. Možemo otvoriti jednu od brava. Idemo. Kreni. Dakle, pokušajmo otvoriti prvi. Da, riješili smo se jednog lokota. Što je to? Je li to WC? Ne trebam ga. Znam što si rekao. Ja tamo zapravo bit ključa. Ne želim. Oh, odvratno! Razbolit ću se u srijedu! Pa, dugujete mi. Što je to? Miriše Naplati. ukusno, kao kredaje. Zdravo. Ukusno. Nema Neću vremena. spomenuti. I krenimo na to! Vansi je odvratna. Hajdemo vidjeti što je na dnu. I tu je naš ključ. Hajde. I to. Otvorimo novu bravu. Grad. Prije moguće. Kako nestašno. U redu. Napravit ću to za nas. Pa, znam. Ja sam super. Opet, brate, bojim se. Pogledat ću. Imao sam viziju iz budućnosti. Stavio sam ruke unutra i... žohari. Kakva noćna mora. Oni su svugdje. Hej, onda I idemo. sve je odlično. Sviđa ti se nešto? Onda želim bolje pogledati. Čestitamo. Čekaj. Moraš izvaditi ključ. Nitko to neće učiniti za tebe. Oh, ali to su žohari. Užano ih se bojim. Oh, tamo je ključ. Hura! Lindsay, kamo ideš? Uzmi to. Pjevaj. Otvorit ću još jednu bravu za nas. Uspjet će. Hura! Kako svjetla. Oslijepio sam. Pa, ruke nisu za ništa. Sjedni. Jesi li u redu? Da, što je to? Ne znam. Izgleda kao soba za kemiju. Pogledaj što sam našla. To su upute. Moramo napraviti određene komponente i imat ćemo ključ. U redu. Trebamo uzeti roza, tikvicu. I u redu, sve to pomiješat. To strašno smrdi. No, izgleda odlično. Idem vas Lindsay ne gleda. Pogledajmo okus. Ukusno. Nešto nije u redu sa mnom. Ne. Zašto žudim za picom? O ne, Enid, što si učinio? Pomozi mi, ja sam... Što da radim? Tako je, tu si Enid. Što se dogodilo?
mogu ostat. Čimi, popio sam tu tekućinu. Spasio si me, hvala ti. Ne diraj ovo, žao mi je. Sve ću napraviti sama. Ti možeš samo Gledaj. čekati. Nešto se događa. Mislim da napredujemo. Boja je promijenjena. Wow! To je šifra! Otvorimo bravu! Ovo je kod za sljedeću bravu. Pokušaj ga unijeti i lijepo. I mrzim grljenje. Wow! Izgleda kao kutija s pićima. I eto, Rosa, idemo piti. Tko će početi? Ha? Ti buntovniče! Pogledajmo od čega je napravljeno. Vrlo čudno. Ljuto je! Vrlo ljuto. I sada je tvoj red. U redu, probajmo. Nadam se da je ukusno. Wow! To je stvarno... Stvarno ukusno! Moje omiljene kuglice od sira. Nevjerojatno! Popit ću sve. Nevjerojatno je ukusno. Gdje je ključ? Žao mi je, Wednesday. Nemam to. U tvom je koktelu. To je noćna mora. Tako je odvratno. I to... Ima vatre. Srijedo, pusti da te rašladim. To je bilo jako. Ali našao sam ključ. Ura! Ovaj nije uzaludan. Idemo otvoriti. Sretno! Jao. I to. Ostani smiren. Da. Uspjelo je. Mora biti nešto drugo. Wow! Gnjurci! Volim ih! Ima ih tako puno. Možeš ih Sigurna vidjeti. sam da nisu samo gnjurci. Unutra je nešto. Da! Špijun dolje! Tu je s podljama! Moj izgleda još bolje! Idemo. Bennett, prljav si. Kao svinja. Na mene je red. Želim raznijeti ovo. O ne, to je mlijeko. I sav sam mokar. Sad ja! Raznijet ću Dirty ovo. će kopati. Makni se, idiote! O, to je brašno! Pa, završio sam! Šta je ovo? Srijeda, tvoj je red! Želim eksplodirat. Idemo skočiti. Šareno perje. To je odvratno. Sviđa mi se! Ti si kao kokoš! I probio je sljedeći balon. O, strašan si! U redu! Ovo nije ključ! I smirilo se. Hajmo to učiniti zajedno. Na 3. Što je to? Konfeti! Tako svijetli i prekrasni! Ne znam. Uzmi ga. Čovječe! O, super! Idemo, otvorimo novi... Što radiš? U redu. Eli, Unesi kod. pusti me unutra. Super. Što nas tamo čeka? Ima vrata. Toliko ih je. Nisam se ni zapitala što je iza. Lindsay. Kao da nema ništa. Hello? Ima li koga? Tako je zastrašujuće. I to. Pokušaj otvoriti ova vrata. U redu, idemo to napraviti. Što do vraga? Baš sam uzbuđen. Tako je super. Sviđa mi se. Odvratno. Mrzim sapunaste mjehuriće. I obožavam to. Lindsay, sada je tvoj red. U redu. To je crvena boja. Ozbiljno? O moj Bože! Nancy, kako si? O moj Bože!
Osjećaš se? Bolestan. Vrlo si slab. Evo ključa. Posljednjeg ključa. Napokon izlazimo odavde. Tako sam sretna. Lansby, idemo to otvoriti. Hajde! Da, odgovara. Napokon smo slobodni. Idemo van. I što je tamo? O, pa to je ono što želim jesti. Ukusnu tortu. Wow, pokušat ću. Hej, ovo boli. Da, nema problema. Uzmemo kalup kvadratnog oblika. Izrežemo biskvit i uklonimo više. Uhvatila sam još jedan trokut. Baš tako i ovdje također. Što je to? O, idemo. Hajde. Dobar posao, Patty, skoro smo na cilju. Tamo? Prekrasno. Da, hvala, bako. U redu. Sada imam i kvadratni oblik. I imam super bubu. Možeš li mi pomoć? U redu. Što trebam učiniti? Pa, mislim da će to ispasti prilično lijepo. U redu, zarolajmo to. Još malo. I gotovo je. Vidiš? Fina torta kuća. Kako ti se sviđa? Je li spremno? Kako je to smiješno. Uzet ću orašasti preljev ovdje i izliti debeli sloj preko svega. O, da. Završeno. Ne. Ovo će se koristiti. Sjajno. Pažljivo s tvojim tornjem od vafla. O, oprosti, bako, ali možeš ga držati tako neko vrijeme. Ukrašavam tortus. Ovi vafli. O, bit će prekrasno. Pogledaj to, zar ne? Ne mogu više izdržati. Što se događa? Oh, kakve gluposti, bako. Možeš li sada držati moju čokoladnu kulu? Što? Ljudi, iskorištavate me ovdje. Prestanite. Pa, samo na neko vrijeme, bako. I ja trebam ukrasiti svoju kuću. Ali čokoladom, ne vaflima. O da, ovo je savršeno. U redu, bako. Vidiš? Da, ali moj je bolji. Ne, to nije. Siguran sam da je moje. Ne mogu više stati. Ups. Što si napravio? Bilo je gej. O, ne, mi smo rivali za dobro. Kladim se da nemaš Kit Kat čokoladu u tvom dimnjaku. Pa, nemam, ali ću imat. Od tekućeg Huba Buba. Ne brinite, ljudi. U redu. Što se opet događa? Prestani. Ti si... Izluđuje me. Gotov sam. Trebam napraviti tortu također. Evo lubenice. Neka je sada nasjeckam. Vaka je gotova. Sada trebam ukrasiti sve korom i dodat malo grožđa. Ovo je zdravi izbor za tortu. Više bobica i voća. Hvala što gledate. Ovo je savršeno i ne samo kuća, već i dvorište. Vidiš, gotovi smo, dušo. Wow, ima toliko različitih kolača. Pogledaj onaj tamo. Od lubenice je. O, i vafli. Neka probam ovaj prvo. Toliko čokolade unutra. Ovo je uzbudljivo. Ukusno. Tako dobro. U redu, da probam ovaj. S Huba Bubom. Wow.
A sada ovo remek dijelo od lubenice. Wow! Tako lijepo i sočno. Sviđa mi se. Ima grožđe u vrtu. Wow! Tako osvježavajuće. Pa, ova kombinacija je pobjednička. Vidiš? Rekao sam ti. Zdravo pobjeđuje najbolje. U redu. Što imaš tamo, dušo? Pa, ovaj put želim da mi napraviš sendvič. Ukusan, molim te. U redu. O, to je jednostavno. Naravno. Napravit ću sendvič ovako. Režem kobasicu. Na okrugle komade. Savršeno! Imam puno stvari ovdje. Ha? Ali koja je to nijansa? Wow. Da, trebat će mi ovaj prekrasni kalup za leptira da izrežem kruh različitih boja. O, zar to nije prekrasno? Pa, dopusti Malo mi da vrhnja. koristim mont. Posložite razno voće na vrh kreme i zatvorite s još jednim listom kelja. O, savršeno. Hoćeš malo slame? Ne. Popij se. Pa, koristit ću i obojeni kruh, ali dodat ću malo čokolade. Ne, neka krema. O, da, čokolada je ukusna. Sad prelij marmeladu preko toga. Volim to. Evo Haribo marmelada. Napravit ću nekoliko slojeva. I moj sendvič je spreman. Vidiš? Savršeno. O, kako lijepo. Bravo, dušo. Wow, što je to? Pa, nastavljamo s sirom, povrćem, kobasicom. Dobro, a sada još jedan sloj ovdje. Ovdje su rajčice, krastavci. I još kobasica. Naravno, sve zatvaramo s još jednim slojem kruha. Gotovo je. Završeno, evo. Idi. Wow, kakav dugačak sendvič. Super. Nadmašili ste sebe, šefe. Pa, što je to? Neka prvo probam ove male. Pogledaj ove slatke leptire. Kremasto i fino. Sviđa mi se. Tako ukusno. Neka probam drugi šareni sendvič. O, s čokoladom i marmeladama je. Tako dobro. Obje su tako slatke. Ali dopustite da probam ovaj ogroman sendvič iz šela. Wow! Daj recimo s Bogom! O, sočno! Ima sve što sam htio. Kobasica, sir, rajčica i krastavac. Tako osvježavajuće. To je pobjednik. O, stvarno? Baš mi je drago. Kakav blagoslov. U redu. Da vidimo. Ovaj put želim sladoled. Je li to sve? Nije. Problem. Moram srati o tome. Pa, imam ideju ovdje. Dopusti da te malo osvijetim. Ja sam- Zlatni dečko, uzimam ovo. Zlatni konus ovdje da napravi slona. Sladoled. I evo ga. Savršenstvo. O, što sjaji tako jako? Ne vidim ništa. O, gdje je moj blender? O, evo ga. Da stavim malo rajčica. U redu. Sada malo limuna, brokule i sve to pomiješaj. U redu. Hej, prijatelju. Miris je ništa. Ulijevam ga u kalupe. U redu. Savršeno. Sad to trebam zamrznuti.
Kako da to učinim? Bako, daj da ti pomognem. Imamo ovdje ovaj sprej za zamrzavanje. Ah, hvala ti slatki maleni. U redu. Sada trebam ovu mrkvu i trebam napraviti rupu u njoj kako bih napravio kornet za sladoled. Ah, savršeno. Idemo natočiti sladoled. Hvala. Oh, kakva zdrava grickalica. I sve boje su ovdje. Izgleda kao semafor. O da, u pravu si. Ovo je strašno. U redu, ali imam savršeni sladoled od jagode. Pogledaj boju. A evo i mog zlatnog korneta. Sipam malo sladoleda u njega. Naravno, hajdemo izliti zlatni sirup. O, da. Voila. Savršenstvo. Ovo je savršeno, jer je zdravo. Hajde, šefe, morate se složiti. Pa, ovo je jednostavno ukusno. Čekaj, jesi li već gotov? U redu, imam ideju. Oslikat ću zidove čokoladom i preliti ih mlijekom. Da, ova kanta je baš prave veličine za sladoled. Dobro, sada dio s mlijekom. O da. I malo sirupa, naravno. Sad sve pomiješajmo. Oh da, i zamrznimo sve. Savršeno. Sada je moj ogroman sladoled gotov. Tako je težak. Gotovo je, Seko. Dobar tek. Vau, kakav veliki sladoled. Zlatni kornet, sladoled je ovaj. U redu, probat ću prvo. Što je to? Rajčice? Ne slažeš se do sladoled? Wow, pa, probat ću ovaj zlatni kornet, zlatna šaka. Tako ukusno. Volim jagode. U redu, da probam ovaj ogromni sladoled. Vau, baš je težak, ali nevjerojatno je ukusan. Oh, da, divovski sladoled. Pivot! Pobjedio sam? Hura! Kako je to moguće? To sam učinio sa zlatom! Oh, imam neke boce. Ako mali dječak. Posebno u usporedbi s drugima. Ne želiš uspoređivati ništa. Ono što ti je dano, a ja ću... Uživajte u mom izvrsnom vinu. Još nisi vidio moj. Ne samo da je, ali također je šarena. Tvoja boca izgleda smiješno. To je stvarno. Pa prilično sam siguran da će biti najukusnija. Ha? O, stvarno? Nikad prije nisam probao žele s okusom torte. Ispada da je prilično super. Osim toga, kako da dohvatim žele na dnu boce? Možda ću samo koristiti jezik. Ne znam. Nisam htio. U redu je. Važno je da je moj jezik izašao. Sjajno. U redu? Sad mogu spasit legata sa svojom... Jello! Pogledaj koliko toga ima i kako primamljivo izgleda. Toliko da ga poželim odmah pojesti. Pa... Gledaj, možemo napraviti... Žvakača guma. Pa, treba mjehur. Nema mjehur od želea. Wow, to je puno zabave. Oh, wow, možemo se igrati s tim. Oh, ne, ja sam odvratno je. Pa, moj je red da probam jelly s okusom Skittles. Prvo trebam... O, nije lako za... Istisni to.
Tina! Quentin! Dođite ovamo! Trebam vašu pomoć! Stisni bocu s obje strane, a ja ću uživat u džemu. Za sad radi. Tako je ukusno. Već sam umorna. Kako ide tamo? I ja sam umorna. Izgleda kao da je... Čekaj, što nije u redu s njom? Pogledaj je! Ona je više bojna. To je nevjerojatno. Što? Ne! Je li zarazno? Vau! Barem je bilo ukusno. Vau, to je puno sladoleda. Ali ima ukus po brokulama. To uopće nije dobro. Dakle, da. Mala kanta. Zapravo mi je drago što imam jednu... Možda je grozno, ali mislim da mogu pojesti jednu kuglicu. Ja ću samo... Izvadi to. Pojesti to. To je bilo malo krivo. Trebalo je da pada malo sporije. Ups, mogu to bacit. Tko će to pojesti? To je izazov. Kakva su to glupa pravila. Mrzim brokulu. Bolestan je. Najgori sladoled koji sam ikad probao. Quentine i Sophie, ne zavidim vam. Usput, na vas je red. Ne mogu zamisliti koliko je odvratno. Pokušat ću ga prvo. Prstom. To je tako odvratno. Da vidimo. Čekaj, znam što može pomoći. Čokoladni sirup, šlag, šareni posip, jagode i štapići Poki će mi pomoći s tim. Idemo to napraviti. To će biti potpuno druga priča. Da! To bi voljela probat. Postoji čak nešto u vezi s tim. Mislim da bi mogao pojesti cijelu kantu. Da, zapravo mi se sviđa. To je to. Bila sam previše uzbuđena. Mislim da ću podrignuti. To je izuzetno neugodno. Ne. I jednostavno ću to napraviti. To je bila dobra ideja. Ali moram pojesti ovu ogromnu kantu. Dobro, učinit ću to. Jak sam. Tko je otvorio prozor? Zašto je tako hladno? Već se smrzavam. Želim biti toplo. U redu. Sladoled. Tako je. Čekaj! Ako se sladoled otopi, pretvara se u smudi. A to je puno lakše piti nego jesti tako veliku kantu. Ali nema veze. Mogu se nositi s ovom smrdljivom kašom. Hajde da probamo. Nije uspjelo. U redu. Samo ću to popiti i zaboraviti. Da! Nije uspjelo. Cure, zatvorite nosove. Ne mogu! Hvala. Opet imam najmanju stvar ikad. Je li to tako? Ja imam najveću. Već iščekujem da ga popijem. Trebam mač. Prokletstvo! Nema problema. Mogu to popiti u tren oka. Kako čudno. Čekaj malo. Ali neobičan efekt. Ali i dalje je ukusno. Clintone, vraćaš se. Lako. Pijenje kroz slamku traje predugo. Radije bih to na stari način. Stari, provjereni način. Pogledaj. Sad sam ljubičasta. Ovaj koktel je... To je bilo tako cool. To je kao neka čarobna napitak. Silvije, ti si jedina ostala. Napokon, tako sam žedna. Popit ću cijelu čašu sada. Bilo
Vrlo je ukusno. Ups, što nije u redu sa mnom? Mislim da se nešto čudno događa. Sjura! Ko je pokušao? Bježi! Kamo ideš? Čekaj, ja sam Sophie. Očigledno, ja ću prvi jesti kokice. Moja kanta je najmanja. Moja kanta je ogromna. Zadovoljan sam s klasičnom veličinom. Pa, ja imam samo jednu zrna kukuruza, ali znam kako ga pretvoriti u kokice. Sve što trebaš učiniti je staviti ga na stol. Zatim gađaj sunčevu svjetlost povećalom. Zrno će se zagrijati. Okreni ga. Kokice! I kakav miris! To je to! Vrijeme je da ih probam. Vrlo je jeftino. Ali naravno šteta je. Oh, nestalo je. Sophie, tvoj red. Oh. Moramo to napraviti. I imam ideju. Stavimo ga u toster. Postoji ogroman. U njemu si i zrna će sigurno iskočiti. Pogledaj to. Pretvorili su se u prave šipke. Oh, Quentine, žao mi je, ali tvoja glava je odlično mjesto za sletanje. Trbuščić. Tina, svidjet će ti se. Pa, zapravo je red na meni. Odmah se vraćam. Imam toliko tih zrna kukuruza. Očito nema načina bez pečnice. Vrijeme je za kokice. Pa, mislim da ću se malo igrati. O da, pobjedit ću vas sve. To je moja Što je to za miris? Kamen, papir, škare. Što se događa? Trče! Nabukalipsa! Momci, mogu podijeliti s vama. I to je glupo. Hajde da saznamo što Riki želi. Već sam gotov. Želim koktel. Želim prekrasan, ukusan koktel. Baka. Ovdje sam. Idem samo uzeti bundevu. Već znam što ću napraviti. Bit će to najzdraviji koktel za moju unuku. Definitivno voli vitamine. Zato ću napraviti povrtni koktel i bundevu. I vrijeme je za malo mikseranja. Miješam. Oh, uspjelo je, ali je malo čudno. Oh, i hvala. Super! Stani! Evo ti naočale. Hvala ti, dušo! Gdje sam stala? Oh, odlično! Trebamo slamke i možemo to poslužiti Miriše tako, Franku! Baka. Pa, idemo dalje. Što? Pripremit ću izvrstan koktel. Ulijevam sve sastojke u blender. Marmeladna piva, Manta. To je ukusno. Jesi li spreman? Moramo sve izmiksati. Krema. Pogledaj boje duge. Ulijevanje u čašu. A sada malo kreme. Oh, stvarno ne ide. Koristit ću ruke. Za dekoraciju koristim malo sirupa od jagode i bombone Nerds. Tako su svijetle i lijepe. Gotovo je. Sad je na mene red da kuham. Ovo šareno smeće treba ukloniti. Stavit ću svoje sastojke. Napravit ću svoj autorski koktel. Trebam samo svoje napitke. Uostalom, kemija rješava sve. Trebam samo nekoliko tvari za savršen koktel. Britney definitivno nikad nije probala nešto ovakvo. Vratio sam se. Ulijevam sve u svoju čašu u obliku lubanje.
Wow, Srijeda, ti si pravo otkriće. Nemoj me ometati. Nema puno vremena. Već sam napunio čašu. Ostaje napraviti tajni sastojak. Miješam sve. Ups. Očito, to je bila loša ideja. Ali u redu je. Još uvijek sam živ. Dodajem tajni sastojak. Super. Brittany, možeš probati. Pospremi. Ponude su... želim isprobati ovaj. Noćna mora je čak mala. Fuj, kako je kiselo. I noćna mora. Srijeda, to je bilo previše. Što? Pomoć. Točno. Žao mi je, bako. To je jako loše. A sada želim probati ovaj. Izgleda tako ukusno. Tako veliko i šareno. Ne znam što se događa. Ne znam. Volim to. Definitivno mogu reći da je ovo pobjednik. Opa, pobjedila sam. Hvala, mala sestro. Ovaj put sam smislila nešto zanimljivo. Hoću rolade. Hoćeš li to napraviti? Pa, mislim da su svi spremni. Gdje da počnem? Ja ću prvi. Uzet ćemo nori. I sada malo riže. Stavili smo to na nori. I pogledaj što imam. Dodat ćemo neke svjetle boje. Oh, što je ovdje? Trebam ovo. To je to. Uf, sirovo je. Odvratno je. Što kažete na dodavanje avokada i manga? Ovo će biti tako ukusno. To je moj tekst. Da padnite me, bakice! Uspjelo je! Sve zamotam. On je to okrenuo. To je bilo nestvarno lijepo. Pa, i nadam se da je nevjerojatno ukusno. Nevjerojatno! Sada trebamo malo kreme, malo žute i bijele. To će biti ukusno i slatko. To je sirup od jagode i gotovo. Ovo je grozno. Dopustite mi da vam pokažem kako pravilno kuhati rolice. Zapravo, nema ništa teško. Trebamo rižu. Pravimo kuglice od nje. Dalje. Pogodila me vizija iz budućnosti. Učinit ću sve kako ja želim. Ovdje su neke lubanje napravljene od nori alge. Nevjerojatno. Idemo dalje. Raspoređujemo kavijar. Biće to oči mojih rolada. Ostaje dodati malo sira. Mogu nacrtati slatki uzorak paukove mreže. I naravno, crvena paprika. Poslužimo sve. Evo mog malog lijesa. Nevjerojatno. Stavljam rolice tamo. I dodajem wasabi. O moj Bože! Tvoji rolati su tako ukusni. Što bih trebala učiniti? Trebala bih to napraviti brzo. Glavne stvari su obično riža, riba, malo krastavca i sira. Neka promjena. To izgleda ispravno. U redu. Valjam sve. Pokazat ću ti svoj recept malo kasnije. To ne izgleda dobro. U redu. Što da radim? Neka razmislim. Dobro, evo mog kalupa. Napravimo rolat u obliku torte. Malo sjevernog rižinog sira. I dalje nastavljamo. U redu. Treba nam malo krastavaca. Malo ribe. Odlično. Malo špinata na vrh. I možemo poslužiti Brittany. Jesu li svi bili zadovoljni? Nadam se da Brittany hoće.
toliko rolada! Wow, ovo je prvi put da sam ikada vidio rolat! Nepripremljeno je. Trebala bi probati. Nom, 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 nom. Ah, sve je palo. Daska, sada su mi ruke prljave. Bako, to nije ono što sam htio. A sada, pokušajmo ovo. Tako je. I krema na vrhu je slatka. Umočimo to u rozi umak i provjerimo okus. Hvala. Ukusno! Emmet, ide ti odlično! A što je ovdje? To je cool! Što je s okusom? To je samo riža. Dosadno je. Uopće mi se ne sviđa. Najviše mi se svidjelo Anino jelo. Opet. Dobar posao! Joj, ne mogu vjerovati! Opet sam sve pobjedila! Pitam se što Dish Baby želi ovaj put. To su kolačići. Džem je prekrasan. Bird. Hoće li naši junaci moći skuhati Feda. to? Svi su se složili. Super, mogu to napraviti. Prvo ću pripremiti tijesto za kekse. Trebam brašno. Sipam više. To je glupo! Više ti ne treba brašno! Razbij jaje! Razumiješ? Što? Da, sad trebam uliti malo mlijeka. Punim ga. Sipam malo šećera. Slatko. I sve što preostaje je pomiješati sve. Oh, tijesto postaje previše rastezljivo. Doviđenja, Teško gospodine. je. I pričekaj malo, treba ti još! Sada mijesi tijesto rukama! Oh, pogledaj to! Kao sluz! Izvaljajmo ga valjkom. Ispalo je jako dobro. Sada izrezujem kolačiće u različitim oblicima. Imam leptire. To je super! Stavljam sve u pečnicu. Trebam da mi se kolačići ispeku. Pitam se na koliko stupnjeva bih trebala postaviti. Ne znam ni... Ne, to je maksimum. Što je s vama? Sjajno, zabavno. Super! I nemoj me gnjavit! Tražim recept za najukusnije kolačiće. O, to mi odgovara! To je upravo ono što želim! O, trebam kakao! Srijeda, hoćeš li podijelit? U redu, odlično. Naravno. Bako. Samo ću dodati ostatak. Hvala, draga! Oh, gdje je sav kakao? Srijeda? Pa dobro, uzmi čokoladu. Nije ništa lošije od kakaa. Razbit ću male komadiće čokolade u svoje tijesto za kekse. Trebalo bi biti dobro. O, pokušao sam čekati minutu. Dodaj, U redu. miješam sve. gore. Keksić. Korbin? Da. O, nemoj to dirat. Kao sve što on... Trebaš postaviti svoj krevet. Postavite temperaturu ovako. Čekanje! O, čovječe, u redu. O moj Bože, a ove su stvarno crne. I to pa, ovo je tvoje. Ali zašto su tako crni? To je noćna mora. Moji keksi su izgorjeli crveni. Tako sam tužna. Ne znam što da radim. Oh, ti si genijalac! Jedan problem je riješen. Stavili smo kekse u košaru. Malo mlijeka i gotovo. Napravit ću najukusniji kolačić na svijetu. Moram otopiti malo čokolade. Stavit ću kolačiće na ražanj i umočiti ih u otopljenu čokoladu. Ovo će biti ukusno i prekrasno. Posipam ga šarenim mrvicama. Sve će biti ukusno. Odlično. Moji kolačići su spremni. Zaostajem.
Vrijeme je da napravim kolačiće. Donesimo malo vatre. Sada mjesimo sve u mrvice. Bit će to slatki čokoladni biskvit. Sada dolazi malo šlaga. Nevjerojatno. Sloj marmeladnih crva. Još jedan sloj tučenog vrhnja. I malo čokoladnog sirupa. Ovo izgleda nevjerojatno. Sada trebamo malo Oreo keksa. Uklanjamo jednu polovicu. Napiši pa počivaj u miru na filu. I sada umetanje u jestivu zemlju. Par slatkih kostiju i lopatica za iskopavanje crva. Spremno. Britney, možeš probati. Hej, ti, dođi! Vau! Kako je sve ukusno! Što je ovo? Ne izgleda kao kolačići. I tu je lopata! Izgleda kao groblje! Probaj! Kusno! A što je? Bio sam ovdje. Leptiri su tako slatki! Želim to probati! To je odvratno! Das otkrivanje! Ovo su izgorjeli! I sakrili su to pod čokoladom! I onda, jesi li to bio ti? Je li to šala? Isprat ću to mlijekom! Oh, keksi! Izgleda kako sam to naslikao! I tu je čokolada! Ali što da izaberem? Sreda je pobjedila! Moja pobjeda je bila očita. Kakav mali dio hubububin. I imam prosječnu porciju slatkiša. Vau! Vau! Ovo je najveća porcija želea od mente na svijetu. Jesi li vidio ovo? Što je to? Oprostite, dečki, ali jedva čekam isprobati svoju žvakaću gumu. Tako sjajno! Jako je ukusno i možeš napuhati balon. Super! Pričekaj minutu! U redu. To nije ništa posebno. Ja sam sljedeći. U redu, idemo. Čekaj! Mogu li ja biti sljedeći, molim? Počivaj u miru! Pa dobro. Popustit ću ti. Hvala, Jenny! Wow, kakva ukusna stvar! Pogledaj to! Kako je to super! Ukus! Čini se da imam novu supermoć. To je ledeni dah. Pogledaj! Super i postaje hladnije. Spasite me, smrzavam se od zlata. Ne mogu se pomaknuti. Hej, mislim da sam pretjerao. Oprostite, dečki. Ovi sirni rezanci su tako mali. Wow, Ashley je imala više sreće. Tako je. I jako sam sretan zbog toga. Vau, ne mogu vjerovati svojoj sreći. Ups. Hoće li jesti rezance? U redu, ti počni. O, kakav miris! Pojest ću to štapićima kako treba. Čekaj, što? Zašto ne izlazi? Hajde. O, što je to? Pojest ću to bez štapića. Ovo je ukusno. Kjure, dobro sam. O, moj Bože. Roxy, nije bio sanj. Dobila sam ogromnu rezanku. Ali smiri se. Još uvijek imaš vremena uživati? Sada je moj red. Hajdemo pokušat. O, nisam očekivao da će biti tako ukusno. Prava eksplozija. Dobro.
Što kažete na kečap? Ovako ima bolji okus. Ove rezance imaju nevjerojatan sirasti okus. I ne želim pokvariti to kečapom. Zašto? Je li već nestalo? Okej, Moj tko čas nije? je došao. Rej, hajde cure. Želim se nastaviti zabavljati s kečapom. Za razliku od Ashley, jedan okus sira nije mi dovoljan. Želim dodati što više redu, kečapa na brzo se tjesteninu da vraćamo. postane još svjetlija i mega cool. Ovo je zadovoljstvo. Oduvijek sam o tome sanjala. Usput nemam... Imam uređaj koji može Baš spiralizirati sam u gadnoj rezance. situaciji. To je glavna Je stvar. imati vremena staviti ga u usta. Druga ruka će mi pomoći u tome. Oduševljen sam. Čini se da cijeli život nisam jeo kako bih sada produžio užitak. Njam. Hej, izgleda da je Kenny poludio. Sigurno. To je nevjerojatno. Što? Čekaj, tek sam počela. Nije moglo završiti tako brzo. Cure, kako ste smiješne. Žao mi je što sam se zanijela. Nije li ovo tvoje? Stvarno? Hvala. Nadam se da vam ne smeta ako završim svoj dio ovako. Da, nema veze. Kako je super! Pogledaj to! Vau! Da, napravljeno je. Marmelada? To je šala. Vau! Ovo je nevjerojatno. Kakva sreća! I jedva možete vidjeti moj kaput To je tako sićušno, a bolje je nego ništa. U redu. To je... Super! Mislim, pridružite se svi. Da. Hej, Ashley, prepusti to meni. Hajde, ovo je moje. U redu. Još uvijek imam cijelu srednju kolu I ovdje. mogu raditi što god želim. A s time... Prvo, prerežimo to na pola. A sada podijelimo ga na ove trake, a potom na kocke. Vidiš? Pogledaj moju ideju. Zar nije bilo zabavno? U redu, pokušajmo. Baš je super. Prvi put sam probala marmeladu s takvim okusom. Vrlo je neobično. Hej, Kenny, što radiš ovdje? U redu, razumijem. Au, već si pojeo svoj džem. Pusti me da ga u potpunosti uživam. Tako je ukusno. Želim pojesti malo od jednog. Super. Napokon! Već sam brojao sekunde dok nisam mogao probati svoju super mega kolu. Kakav ukusan obrok je to? Da, javu. Obožavam. Hvala. Pa, djevojko, vrijeme je da skinem etiketu s tebe. I probam U redu, vidjeti dosta. koliko si cool iznutra. Imam lijepu ideju. Ulimo sve to u najveću čašu koju imam. Da, to nije tako lako. Pa, to je u redu. Sada ću sve rastopiti sušilom za kosu. I pretvorit će se u prekrasno piće. Da. To je tako primamljivo. Jedva čekam probati. Da. Mislim da će biti čak ukusnije nego prije. Nastavimo. Iskreno rečeno, mislio sam da će trajati Manje vremena duže od nego što ovoga. zapravo traje. Gotovo je. Spremno. Wow. U redu. Vrijeme je da isprobam što imam.
Tako je teško. Da. Sada je čak ukusniji nego prije. Da, želimo pokušati. Smirite se, ljudi. Nije uspjelo. Clara! Super, Dixie. Jedno Pobjedo. zlato. Da, bilo je nevjerojatno, ekipa. Njami. Hej, ni ne sanjaj o tome. Kakav... Ovo je najmanji dio fiza koji sam ikad vidio. I imam prosječnu porciju slatkiša, samo ih ostavim. Hurra! Najveći dio i bit će super. Ashley, ti si prva. Dobro. Pa da vidimo što će se dogoditi. Aha. Kako ti se sviđa moj mini vatromet? Pa, to je to. Baš u oko. Daj. Pa, pokušajmo. Moji šumeći bomboni. Čini se da vatromet počinje. Pogledajmo. Jako je cool. Sviđa mi se. Pitam se što će se dogoditi ako stavim cijelu vrećicu u usta. Pripremi se. O ne, mislim da je izvan kontrole. O ne. Oprosti, nema šanse, ne to, sva vjera je prolivena po stolu. O ne, spasite se opet. Previše. Vatromet! Je li svi živi? Pa, pogledaj što je prikazivanje dalo. Kloni. Volim slatki žele, stvarno ga volim. Je li to sve? To je lako. Trebat će mi boca moje omiljene sode. Fanta je prilično prikladna. Jednostavno je obožavam. Hajdemo prvo probat. Tako ukusno. Zatim će se koristiti med, koji također obožavam. Tak slatko. Ovo je prvi put da vidim Hani pijano. Kajde, Quentine, nemamo više ništa. Kak to? Stvarno? Samo jedna kap, ali to je u redu. Mogu li pronaći med negdje u šumi, zar ne? Evo me. Pa, nadam se da mi pčele neće htjeti uzvratiti. Što? Ne! Odlazi, molim te! Samo želim tvoj med, to je sve! Jedva sam pobjegao. Glavna Donio sam stvar ovu je da sam košnicu još ovdje. uvijek donio... Vau! Ima puno slatkog meda. Jedino što preostaje je pomiješati ga s fantom. Da, više mi ne treba ta košnica. Sve što trebam je vidjet Oblikuj ovu stvar. i uzet ću malo želea. Pa, stavi ga u hladnjak dok se ne zamrzne. Dok mogu, planirat ću mobitel. Pa, mislim da ću napraviti žele od bobica. Da bih to napravio, stavit ću svježe bobice u veliku bocu. Ali, naravno, nije to sve. Stvarno mi se sviđa Quentinova ideja s medom, pa ću napraviti isto. Samo prelite med preko cijelog... Bobice! To će sigurno biti jako ukusno. Umorna sam. Skoro sam napravila najukusnije žele. Što svi ljudi na planetu vole? Naravno Skittles. Zašto ne usrećiti Emily želeom s ovim ukusnim bombonima? Za to, samo trebam napuniti bocu ovim slatkišima. Naravno, raspoređene po bojama, zato što... Na taj način je puno ljepše. Plava će biti sljedeća. I vidjeti sve boje duge, sada trebate pripremiti bazu. Da biste to učinili, otopite šećer u kipućoj vodi. Zatim izlijte dobivenu tekućinu preko... Skittles bomboni. Nevjerojatno. Ima li padova?
Samo nemoj propustiti. Ne. Da ne bismo išli... U hladnjak mogu koristiti tekućinu. Dušek! Što je ovo? To je cijela stvar. Vjerojatno radi stvarno dobro. U redu, osvježio sam se. Zato ti to treba. Hvala, šef. Gotovo smo, dobar tek. Wow, napokon puno želea je sjajna ideja. Volim to vrlo ukusno i slatko. Previše, rekao bih sada. Hajde da probamo bakin žele. Izašla je iz... Albovica. Samo ih istisni. Jednostavno je nemoguće. Dakle, ne trebam takav žele. Radije bih uživao u želeu od Skittles bombona. To je briljantno. Možda je ovo najbolji predstavnik svega danas. Wow, volim to. Ovo je pobjednik. Zaista? Nije bez razloga da se toliko trudim. Ovog puta želim veliki Oreo. Kao ovaj. Hoćeš li to napraviti? Lako. Prije svega, trebam Potrgala mjesto se. gdje držim svoje zlatne rezerve čokolade. Kao milijun. Kad bi barem znao kako to miriše. Nevjerojatno je. Smrvit ću ovu čokoladu Zičušni kvadrati. nakon čega ću je Centre i rastopiti. Jer trebam tekuću čokoladu. Skoro gotovo. Savršeno. Idemo dalje. Spreman? Kako je vruće. Ali ja sam profesionalni kuhar. Definitivno mogu podnijeti ovakve gluposti. Trebaš! Moram sada izliti čokoladu u Osjeća se kalup. kao da- Ne! Kako je bolno! Super vruće. Ma daj, kako su to zvali? Poučavanje Mary Squall. Morate koristiti malo pletenja. Gotovo je. Osim To je što je moj- sve mnogo jednostavnije, uzimamo uobičajenu lutku i svijemo s koko, nakon čega sve to dobro umjesimo i oblikujemo male kuglice. Samo tako. Pogledajte ove ljepotice. Haha, savršeni okrugli oblik. Sada stavljamo ove kuglice u pekač za vafle, gdje ih dobro pritisnemo. A sada pogledaj ovu ukusnu vaflu. Jednostavno savršeno. Quentine, što ti je smiješno? Jako je smiješno. Postoje obične Ori... Zašto kuhati nešto kad ih možete jednostavno uzeti? Steve, previše ih je. Jednostavno se ne mogu suzdržati da ih ne isprobam. Samo želim požurit. Samo jedan, u redu. Ostali su za Emily, zar ne? I okus ove kreme. Savršeno. Možda još jedan. Tako dobro. Dobro. I još jedan. Sviđa mi se. Imam naravno ne baš Oreo, ali nešto mi govori da će se Emily oduševit mojim Oreoima. Umjesto uobičajene kreme, svi vole maslac od kikirikija. Izgleda loše. Savršeno. Papa, imam svoju čokoladicu spremnu. Unutra ću sakriti sloj kreme. Savršeno. Ukrasit ću kolačić istom ružičastom čokoladom. Kako bi izgledalo više kao klasični Oreo. Savršeno. Još jedan komad i gotovo. Quentin, previše se igraš. Hoćeš li prestati jesti? Jesam li pojeo sve? Koji užas. Volio bih kako to. I čime sam zamijenio sladoled koji sam pojeo? Pa, barem su ostali keksi. I Nutella. Tako ukusno. Ostalo je samo staviti to između keksa. Samo ću sve namazati tamo i zatvoriti s drugim. Spremni smo. Dobar tek, Emily. Wow! Kakva velika čokoladna keksa. Želim ga pojesti što prije. Što? Baš savršeno, ali... Čekaj, zašto ne mogu uzeti još jedan zalogaj? Previše je tvrdo. Ne želim više pokušavati.
Što je ovo? Oh, izgleda da je baka napravila. I unutra je maslac od kikirikija. Ukusno! Međutim, to uopće nije Oreo, pa... Što je ovo? Wow, ima ružičasti nadjev i rasteže se. Oh. Wow, mogu čak napraviti balon? To je nevjerojatno. Kvintene čestitke na pobjedi. Stvarno? Pojeo sam kremu i pobjedio u rundi? Ovaj put želim nešto ozbiljnije. Preciznije, želim pojesti sendvič. Mogu to lako učiniti. Uzimamo sve najukusnije stvari, džem od jagoda, nutelu i Klikni čokoladu. na lice. Naravno, prvo ih trebaš otvoriti. Razgovarat ću kasnije. Međutim, nešto ne funkcionira. Quentine, možeš li mi pomoći? Lako, bako. To je tvoj džem od jagoda. Obožavam ga. Moram ga pojesti više. Ma daj, trebam to za sendvič. Vrati mi ga. Dobro, vratit ću ti. Morat ćemo napraviti čokoladni sendvič. Pa, to je dobro. Također je jako dobro i jako ukusno. Moraš preliti čokoladnu bazu na kruh i dobro je razmazati. Zatim pokrij drugom kriškom i nacrtaj nešto slatko na njoj. Na primjer, njuškicu pande. O, pogledaj to. Je li slatko? Osim toga, Emily je tražila običan sendvič, a ne slatki. Počet ću s sirom. Prvo, treba ga zarolati u oblik štapića. Savršeno. Zatim, treba dodati boju. Što je više boje, to je efektnije. Na kraju trebali biste dobiti puno hrpa šarenog sira. Upravo s njim Posuću kruh nakon što možeš pokrijemo dobiti mnogo sendvič boja. drugim komadom. Savršene boje. Zatim će se koristiti tako mala pečnica. Peći će sendviče za nekoliko sekundi. Kremno. Sve što je ostalo. To je prekrasni surf. I naravno, na listu salate. Vidjet ćeš. Moj zabrinuti Jesi li spremna? Što? Ne znam što da radim. Napravit ću sendvič od čega god nađem. Nije mi važno. Glavno je da bude tu. I zagrijat ću ga glačalom. Je li tako? Gdje je? Evo ga. To je brži način. Vruće je. A što onda? To radiš već dugo, a ja imam sve spremno za tren. Što? O ne! Spalio sam kruh. Žao mi je, Emily. Da, neću ni pokušati to. Radije bih Izgleda sendvič od odvratno. kuhara. Osim toga... To je super cool! Wow! I kako se sir rasteže. Volim to. Probajmo. Tako ukusno. Volim ovaj sir. Pa jedino što preostaje je probati slatke sendviče od bake. Izgledaju najbolje. Kako je to ukusno. Bako, nevjerojatno je. Volim to. Da, čestitke na pobjedi. Pobjedila si. Znala sam da će ti se svidjeti, unuko.